Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani magabun sihhatu wal faragh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulil karim wa nan wala zalika minas syahidin. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan gabungan antara jamaah Masjid Mujahidin Telah-Telang bersama dengan jamaah tim Armada Safari Salat Berjamaah Kabupaten Sidrap yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada toha hak desakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkai upala tukang inange nikmatani magabun. Dua papenya manna pong Allah Subhanahu wa taala kulino. Ya, papenya manna pong Allah taala kulino. Wading ipake lolongangi papenya manna pong Allah taala uko sarimundri. Ya, pamula ki mata la bahkan no komo pilino. Ya. Dua. Nomor sidi sihhatu. Di singengi. Nah, komaca ki pakai guna iya di singengi sebagai tanda papoji dan dia syukurkan gangkan na insyaallah hadiri kina kong kacara makwana termasuk papinya mana pun Allah taala untuk runtui papinya mak kami namakan. Ya. Sihat di sini. Jadi aku mah di sini muki Pak Bu upan nangka pengajian ya rega upan nadapi ki waktu masuk pajak berijama tapake guna lalu di sini ta beki gune magai iyero anu mapak wewe anu na perlu pong Allah Subhanahu wa taala na de gaji tamatano ko pong Allah taala ipindrangan nyawa tapaki itu na lingi di sini na pake mak jappa ya na menjadi masalah ya. Nah, yang kedua waktu ya komadising na makanja sa sitakapon na disingan si bawat tu insyaallah kuni turun tu pamase na niya kamasi ada pong Allah Subhanahu wa taala waleng isi dicontoh tungka aga-aga ang kamana tu waktu ni masih sosolada aga yaro nomor sidi ya tu waktu makareswe ang kamato waktu na palawangan nai pakasiwe ini si bawa tu lenge iya na tu onro makasiwe masa padale ketua tuna perpada ya makukwe beka waktu na itu makasiwe makukwe tunai tu mas sempajak birijama apalanna 20 pitu derajat depi gaga angkata ya pak lengi tu apalanna birijama ta lengi apalanna cendipena ditai ni nawatan tu hadir ya jadi dua tu apalan ku sempajak birijama ya waktu maghribi kemudian ipaterui nasaba ada si paringerang na konro-konroi angka tau si paringerang masalana atutu ngelinoi masalana atutu ukitu monro malaikat mak dapungan tuli mapakampak pani innal malaikata la tadau ajatnya terhali tolil biridon bima yasnau aga katana ipong tita ni atas tamakanjak menangi misangingi matana kuidi ini tau tupi tuli pas dia ngangialena dalam madeci dalam malampu kan ipa itu tarimengi apa tirota kini kamana ni je pasipungi kamana ni je pasipungi adam penang ipong maka ripong Allah Ta'ala modem pada tu gak malaikat wak dampang atuni maga na kasani ko na dampang ipong Allah sinin na tahu engke kutilaran bersiki batuwe na lolonga mana ni riuku izahab Allahu abadan la yadurru zambun iya ko riuku na lolonga tawe dena ni pasi lolonga dosa na si bawa amalak na serimundri maga na sampai na sebab riuku iya nai pada ya kataye tungkak waktu pekui carana na mariu potta pong Allah Subhanahu wa taala mitaki ya sinna masabekere. Jadi pada ya, ia cara main nomor usia kami. Ia mana saya angkata maktumali tanra tapakala bi agamai. Ya. Ilalan nak kurangi na pala tukang pong Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astara minal mu'minuna amwaluhum wa anfusahum. Nigi tau pakai waktu. Pakai pak pedalik na pong Allah taala. Lori agama na pong Allah taala natumpui bi Allah
bi anna lahumul jannah na tumpui pang Allah taala na sa surga. Jadi ya tuan kata ko si pulupulungnya mangolori pang Allah subhanahu wa taala insyaallah mancaji tu sahabat pas sabaran insyaallah ko tulima kanjak memamui at-tawakta iya na tu na tumpui pang Allah taala na sa surga. Sini nama sabi kadere namun dia tu cuma bicara ke masalah dicing hidayah pa tu pak hidayah pa ya telah hidayah pa ya kunalin ni apa tiro pang Allah taala dena sinin na tahu mulai pasir runtu i apa tirona pang Allah taala si bawa ati macinon na dena sinin na tepa dena pa ada turun hidayah na pang Allah taala tapi dena sinin na tembul lima tiket termasuk ini ditamu pa walaupun sebenarnya ye padidiki ka tu misal makada ang kamu pi gaji magarami pemet tu apa iya orang matingan gi makku kwe manangka tandrisak na sa natungan lima ngas wala ba iya aja tak jana-jana boleh ka mapagajian ku daerah singkang maghrib wala subuhna pas pura ka macar masubuna tadi pun enggak tahu Pak Ustaz kamu kikurat pada ku deka gagang ka singkang tapi pura macar masubuh nak kada weh cucuk ni ada kumage nak kada lepangi pe kula kada ngi utajan ni matu untuk matasia ada ku mati magai nak kada weh lau ni darat na Pak Ustaz cilli-cilli ni darat na nadapi waktu sampajang na sabab tulik ko masigi mak berjama di galisu makarita di ajan mulo sapa nang kahapi na bawah ya mangingi teh tajang lomis sapai tabayangkan di Pak napala HP we nalpu ampe makahakat napala HP apa tulik ko para 5 na monro iro HP sementara mati ni naruntu teh kadi pangalatala itana na mo kigunang ye tu HP we nadapi ni waktu na mutete na de mulai makigunang terpa malewa candran natai makada dede merigaga nang HP na bawa ternyata napalai HP we dena nul dena dari kesempatan pakai guna ini mati gura lebih setengah jalan di mata sia kakoro lepas kakku sungai Kepiting serubukan ya sampi ya ada piye mati magai nak kada nang kamakku apa ustaz ya tungan mati ngangi puli di kongkan tan di sana dah kenapa pagi miseng nak kada de ya ro kasih nasa sila suratku pak sila suratku ci ditepak mi anak nak mani sarong kan biasa matangangi mak dompeng dito para mi tamak dompeng magi na puro na papisaw mak dompeng na lot tudang lengangi mati to ni kada ya ro kasih dito na kanala dai bicara maga na coba na rendring dompeng na mati tapi serpa mo na papisaw mak dompeng nendre ku pitawe tudang lengangi lepun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sanya mati. Makanya tenang. Iya angkata ya Pak insyaallah. Barakat tungat-tungat dapungan iya dingi mencaji barakat tungat-tungan ilalanna patatung agama na pun Allah taala untuk asal makata mana. Ya. Pak itu jama-jama akhirat Pak ijama idi mana pun nah. Ya betul ko jama-jama dino iya ko to di Pak jama biasa ini kada lolong Pak jama ngene idi. Ya betul jama-jama akhirat insan. Dari bakwan nanar sini nama sabingkari untuk itulah mumpun na pinrangamu pipong Allah subhanahu wa ta'ala jik na pa tak kapisa elita ya pa gangka ku matoro tapi mo di maloloy makanjak to gangka ku matoro iya wacam itu di wewe ada dari ku kucaming dari makaran ini napoku ang kanjik tu mato to mi taw nasa ku malasa daku ilo namo ha iya ri aku macami-cami na tak janda muji tak bani wewe ada Ustaz Nasir siaga ni rum-rum ya matur mi we ada liku kecami kuralak bini tu 70 tahun happy kumi bati mutu kadai mana we ya sa ditakau kau tu mingkadi nget bati me we ada jujur mu kecami pikui bati mutu Ustaz Nasir ganna na jitu tau malu mati gangka mu mato iya nabi tan 60 na talu tahun bi mangoloi ko na 70 na tu kuralak gitu ya pikui bati mutu tak janna ka je kurang ada liku Ustaz Nasir kira-kira watummu tu siaga menit tanah apa mata pawariala begitu ya matu purang helik mata pawariala ya. Kira-kira umur nasi saya pun Allah Ta'ala nusaba nyawana itu pun Allah Ta'ala sungan nami pun Allah Ta'ala mupa kira-kira Pak gangkan kuna arma pamula masih ada Pak ipu sila tunga jitu mati yang di pernah dapat tu ipu sila weh mubat tu bae ipu tak dampang ngak sini atas salahku tak dampang manati sini atas salah nasi salahku tanjalukan lalat tapurun kesipun
Iya ko amalak kumi po watong pajanang sila dekat tam surga. Tapi ku pamasin nak kama sita. Teringat kami nam madicingi. Namo man sita ti we mata po. Oi madari meka betudang. Inilah rasa. Iya ko ipakit pada tanengnya deta siaga ni umur tapi ku batita tuo. Ay nung leka pa me kataw kani we adali na kadaya biga mo pidi wasam pajak birjama na yo birjama. Bahkan biga mo pidi wasam pajak ni wasam pajak. Ikirim lek balarin tu tadi. Gampang mo tu Thomas Sandiwara ko tahu lain kerana tapi ia ko alewe de nur lek balle pa ia to di pau makara deji na ko tu. Ia na masalah. Ia miyak kita orang ko na ciko-ciko ng Italino. Wa ma hazil hayatu dunya illa mata'ul gurur. Ia tu ngalino upan na de upahangi to lina ciko-ciko ng kutumati. De upah aja maripah de tonang kamu senang. Mega ni gagamu demo paje mu masenang apalagi ko dia na mega madisin no demo paje mu masenang apalagi ko nampi no lasa ya masalah ni biasa ni timak dari kita kumani dan naga naje kumaki pa ustad dak ye maga ki je na kada dan lepat dito ni nampi lasa ibali man je tetu dak we itamu na tu kulibuk na tanay din kembali tetu napai mo sangalim bali makanya kesadaran adalah modal utama untuk mendapat kesuksesan pada sadar ki. Ia natanya tu di pakai nga ili pulia sumpulolong ini tu ilalan naga bena di napa aja si paringarang sari kemang ini pakai paringarang ini. Si pakai nga ki sari kemang pakai ini pak. Majik nang kamakwa si pak tai di senulia ni makwaru. Mana kaji makwa capa ki di. Mai tabayangkan ya muruku kurang lebih ni 70 tahun. Majak nang katuliwa sama pale kuri baja mati. Makwa matau rede juga. Di iya na menjadi masalah ni. Wadi jadi mati di kubati, tulis sama pele di bajan mati. Nanya sangya tutu kalau ada ni puji. Dia kalau kata dia na puji tutu kan kita merasa tu kan dia tu. Itu tadi je pah. Asirani pun natong umuruna. Malasay. Maga manajik nak bawa dari dem bawa laju pandang. Dia sirani pun natong dia. Latu ju pandang. Cawi doktor nak kadega gadi mu nak bawa lo Jakarta. Kita Latu Jakarta makanya dokter engkau mau wading ko yurujuk kilo Singapura dan jolo newa nak pas syukur nak kasih rujuk kalau Asirani pulau na tahu tuli mopi pacapurang de panalatu Singapura na mati makanya na poji atutungannya magi de poji de panang kani bayangkan maga atutungannya mundi nalino na pau mopi na bitta Tuffatul mu'minil maut ya kumekur runtuh hadiah pamulan po ng Allah Ta'ala siya kantura ko sapay kulino de pamulir runtuh pak tuli makari sa mopi malasa mo pa uli madari mopi masamang ya kumera no runtuh ito ngatungan na mate no jolo tapi de patutumelo mate no jolo iya na iparayakura gaye imina saye na tong kasi pulupulung pikwi cara na baja sangadi na tomatiki ne runtuh hadiah pamulan na po ng Allah Ta'ala hadiah pamulan na pengalatan. Sini nama sabi kedere untuk itulah salawat ya dega dampi-dampi medicin lawari bina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si dinabi purna tu Allah Taala untuk tiroyang dalam mampu kadiya mola kumiku salamah ya namo kumiru kupusa ya namule ya menjadi masalah madari na sakta la pusa na latui maka tolat tu untuk orang tore apa memang nisaje maka dalam napi sangka Allah Taala ya pusa no lamui ha ia menjadi masalah kode nadi supaya dari abu sangi na mati. Apalagi iblis lah natullah mako ko apa canggih. Napa nami makarmi menabita as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i. Makari ibalisi ia nadena mega di mukulino kasi sitok kumatu na kumatiko. Maka suwasunite sakpai duya kulino mo anu harang. Apa pangaruna na ibalisi ya nadena mega di mukulino nigi kasi si kulino kasi sitik pa akhirat as-syaitanu ya'idukumul faqra yang kedua tulina pitangki iya na tuli wecin no mem pasipulu denu le mega iya na den si campur malucak bakaya kumeko palimpa ibalucak mamasang nalakalan na maji mo ngitaw kumati ko pura mirede nalakalan na iya mitu tayo na karayanu laan ko tumangoto ko tumiga barang paratay ya ko tumamotor to mo tasap ko sisan madari to din sa rupek ya to hamako dito nako kanyata wai gangkan na buta-buta ni tasapay waramparan na lino
Padahal deneng kalingai makara falladhi yattabihu la kabdurhihi embok gang kami mapunanya tu riwat tu dena si punu nyawamu temak permisi untuk sariko. Untuk sariko. Makanya tu pak kumate ita we. Miki kalingai pengajaran atau matewe. Ya. Hakikina dena na kedo-kedo dena na nyawa tapi engkau tu pengajaran. Anak apoku tanga nak madecek-decek pacapur nak tumita Yesus. Ya takut mita kak baja na sangadi kumen itu lalatin roh. Mega ngopa tahu dia nulim malay pengajar. Ya. Ya ko yakai melo lang icame. Aga na pengajaran sinin na mata mita yenga. Ya tu nasirit na supada mita mo tu. Ya mo cemme aliku, ya mo sabung aliku. Wisagang ka mapacin na si bawa dena panampacin. Ya makukwewe dena tu kasi ulit cemme aliku. Pasuku-sukur na paciku, pacapur na Yesus pada mutulungi. Yeah. Purai cemme ya kalau konron nang tu iwalu ngaga na pudang kapabil mauti waida sumpololoku. Pakai laloi penganya makukwewe. Mak dupa-dupa tu aja juku salaraku pakaiku. Engkau tonangi ko mele kalau nadapi ni waktu na pon romanan nia tu care-careku ya si tinajai ibu kurang ngak deu paki ibu kurang ngak lisu ri alamul barsa kaci miliman lampa telu lampa ku arwani tibai na make kata kolai to mateng tu lima le onro na ti lima curita mapa mulai adumpengan napon bini naga denang kana rana-rana ya mati dia na mariaga tapi denafna Burai walu yakka na pudang kadimuni anapoku bawa kak masija aja wingeram manang ya keresoku aja wingerang ya anakku aja wingerang lakai baineku bawa nak masija masih nyawa aku kotoli mutaru bawa nak masija yakka untuk ipasuru pasangka-sangka nih pakitamu makukwewe iya tu sirik naso sagena tu bolaku Rus baun rindu iak piri kasoro. Ia ku mapanggak kak maki pasaka. Ia ku macakik kak masalimu kak. Angkalo malappa kuluku malimu ripalawa popaku. Ia makukwewe kafa bil mauti waida de pagamuli malay pangaga. Ipatama kak ricaluri makai cika. Titi mangolowatan ipi mangwatana minha halaknakum boleh ku memang mimpitan anjingata. Wa fihan widukum ia narun tori padisu pe maritane wa minha nurijukum taratan ura poli kumati tanai matu ni patukong pe tanna puro mana makanjak manang yang cajingata dena pada tapata tanjak takulino meramu buku-buku kalaman na waktu sampadang matu ko liso to monro macarita to monro HP sementara engkai temak berjama yang lupai purai iri waktu nai pasuru tawenang itulah iblis laknatullah menjadikan hamba-hamba Allah sesat. Sirna masalah untuk itulah. Mumpun na pindraga mo pipang Allah subhanahu wa ta'ala sunga. Tapakasingi paringarata. Tadak biri kirota. Akasiwengi na pamilaw tululo ripong Allah ta'ala. Sarikwang mangi na paturungan ipamasi na tuntung yusabitullahu ladina amanu bil qawli sabit ia pong Allah taala kuna puji ni tanah na tuntuni mater hey asarasi magharibi itu isyan itu subuh itu ya. Rahasia keselamatan berasal dari Allah tapi tersurah kepada diri manusia yang beriman ya. Makanya sini nama sabi kedere kasih diriwayat mungkin meresuni tingkalinga. Yes, sebagai pandangan untuk rajasiwan pun Allah Subhanahu wa taala. Ni meresuni kasih di kalolo. Sugi pak maki gana. Ya. Si di bawang akasiasian na ia minai tei baban na masigi kulalu na gini. Ya, iru bawa kekurangan na. Iru na sabar na kasiasi pak ia minai tei baban na masigi ya kulalu na gini. Magi menurut patangana padahal koki hadis dunia sinul mukmini wa jannatul kafir ya lino ko meloki runtui surugana akhirat kanjak na meloki ya toro ri agama ta toro ri agama ta pataraka ya agama ta urus ri agama tapi menurut pahanna ya lena ia lino suruga risisena idi angkai dita makanya meloni manjang-manjang lino
Gak kena macin na ni mak bayne tadi lo ni pasai pak na pujila de lo baban pasai tajang makun re lo mak balancai ko ko pasai kuto kuto ko gitu di nang kana lek kalan di gana na makun re kanja di pagana lak kalan wa naruntu mana si di makun re dan na wae ita ku na nyili tanga makun re na pana na da kalak ku tan na pudu ye mana ye bisi toto na chundo re tang pasai naruntu imalli lure-lure adana mana kaji lure-lure lima kuatu dan nanya de makuto meron lapi edwi era kerala kasih peripa tu ngamundo na cindolai melisi lara dan mega ga kalin cita nasa ni kalin cimena kada ye memi je na sukaju ditai pa dari na je tu tali ko maloro na kana dui ya to mi makku itu mana kata ya sebab pandela na maka kadun rai na sukaju na siapa pandai kalinci asinna masabe kadere makrai de tutul le purai wiri kamade cing tamate anak borone kikon kawari karamiro tapau na jan mas nyawana ta tapagapagang motu made cing dito na malada ya cinong iki dije na jampangi gangkan na salidiki kendoy monro ya makundai me ngapan ka makundai melotongan di pubai de oh ternyata bayi ni lolo na puiman lawi bola na puiman nakada ay deje sa di me matappa puiman nakada magi nakada itu makun rai nas anak taga je yer nakada taninya bayi ni mondrik wiro nakada bayi metet tas ya tu napa tu mak bayi ni nakada magai nakada iya me tu makun rai pudila dan bayi ni tu pelik harang ya tipu bayi ni nakada ai de malada kamu puji nakada dia pakai makun rai pada pare ya tu ya komero moki pa imang purai bayi ni ta na ya pu bayi ni walengi motor tu dipakai lam sige motor baru map kare pu imang aja na motor aja kadang-kadang ya ko mulai masam pajak bere jamae pata pulo sona situro todo tulen ka ko masige na pataka bere pu imang lau purai baineku tajanni bawang idana mu baine de urus si bawa sumpah aja na mulai motor wah de ulai ya pu imang ko sampaja na rampe ngata we cau wasanya di mo si pasang kesangka na kada de ya miro mak bani talumpan yang rona pujin na lai pu imang dan taru ni pak imang ulle Dito tamaro sa nakarede mulai masam pajak beri mak patah pulau sore toro ko masige tulen ka ko nata kabere po nakada ule onro pujin na itu baineta tu iya pu iman na pudang pu kate si bapu doja kadang katumatu taulen awasi aja na pajamita kadang pernah kadang apa mula matu kesubuh oh si sanda subuh taseleng pu doja ada ni kaji te mentiro kawan kan rang ni onro tiana terlambat oke bana kan rang ma peridi nakadaya nasan kan masam pajak beri jama ya oh makor matar onro kanjak na tu sampajak beri jamae macina ni bang kare de gaji na di palalu bang dan bang makan jasa sigilingan mani abatina bang layolo hayal parana pahayala salah wah bang ya sarai makarai as-salatu khairum minan naum nakar deje ye ko subira namo asara makatoy kata matindro dan ai deje nak kuatu asli nama sabi kedere makutani pak iman nakada iya rota tulian kada tulian makaji ilian biasa ko angkai iya nalo masa pajam magaribi pura pi sanalisu ya ko lai masa pajam loro pura pi masa pajam sanalisu kada nalai baine ku tu ai sini nama sabi kedere gennai si tangau la timak beri jamak den kana kalai angkana wilampilana angkana timak kasab bini makarai temi bayi katong natataw nagasan na natapau lang karon nasa nanapan na ya kita teto kumay kamputa ang kanya roti mas kiri tutu ya memang ako jumay de tutu dan riolo pa meron min kalinga totoo ba sini na masabi kadere gannai 30 sira sona siya so minita na ganna makarai pa ima de nang kanalay dana de nang ka lima ka di roti makor sini na mas gannai 40 sona loani pu iman nakadai tu purai bicara ada yang mina tahu nakadai harangi wita baineta meta harangi apalagi ni aku baine diga cina aku pugok yang haram aku kau pa iman ya diga ang kamu turut tala pa iman tapaki lama birja nasabari bisang isang nyamang idi mana ternyata ukipi agame monro atandangannya uki agame 2 tahun kan nasi sama lolongan nomor sidi malulungan pak imam li ayat diallahu bika rajulun wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha si dimo taun lo pero ipolo 7
nasabari masarro labbi naya lino lolo lisa tapi okko pi akhira iruntu aga nolongan lapo kalolo man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'ataini bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nar iya kong kata mulai mas pajak beri jamaah pata pulo sona si toro kono sigi to den kay ina pataka beri pu iman ipa bebas sak pule amunafikannya ipa bebas sak pule api neraka berarti isa surga dua tahu malolonga tanah cicak magai pada meloki madicing melotuki makpedicing ya sini nama sampai itu tulang Salawa ya riga pasaran oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sini Nabi purana tu subhanahu Allah taala pada irisan itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matan resiri nama pakatuna alih makanya Nabi taipitte boleh pengalat taala stanak tu gabi nafsi untuk talengnya dua sipai matan resiri jadi itu Nabi ta ya nan weddingi posiri pajanang ide na pokok ya pu tahu sesa naluta siri ya kan Nabi tadi yo pannanan weddi posiri de na pokok yang kedua mappa ketunale iya nabita de nangkana sakpai atan rengi kulino ukupia surimundi naruntu allungi-lungirni iya nama masalah sini nama sabi kadare untuk itulah salama na pindrang ng ipangalata rasul ngaye termasuk tujuan nasak betu tasbih tim tasbih tim armada sapari hairukum ampau dinas si kanjak na otan na pengalata ala yamige akigunana lori padana patah kami itu keliling untuk memberikan pengajian, namanya pengajian ya ada pembantu yang lain itu termasuk juga tapi dia gak curug pengajian kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna situ ngatunganna de tu na pada tahu to dimbaring kalinga no sabab iya tahu to maring kalinga tahu na pakiguna tu akalanna tapi yo ko tahu de nang kanaring kalinga ang kami tu akalanna tapi akalalino man itu mater makanya al alim wa aminullahi fil ard iya tahu to limaring kalinga atanata perinna pun Allah Ta'ala lalu ri assalamualaikum iya nata biasanya ya ri patunjuk mataru letuk surga pamasina pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya sini nama samping ke dari ini dah tanda pura mana pun Allah Ta'ala tuntut makanya akarisuki illa udomi akarisuki illa udomi ya. Makanya itu Pak terlalu tu ya Pak doang Pak guru nggak teh pulih kumanang pandri talupoy ya nomor sidi Alina Andri Gruta Keli Sidindre nomor 2 Habib Abu Bakar Alatas Pandayoro nomor 3 Bapak Guru Poliki Haji Mudale Yari Haji Abdul Rahman Mudale tapi saya diulang sepuluh ya ko Bapak Guruna Ki Haji Abdul Rahman Mudale ya ko meloki matanna pinadita mau mapadi atu tungalinota ya ko pututo kadang kagapi nyama ko tuma peride ko irita ya ko meloki matanang namo maperi orang parata assalapura ki masampajang aja lalu takaddik kudeta pura milaudong inak patabaca surat at-talaq ya berwana Pak Guru mega mo padahal apa iya rona Pak Guru wa may yattaqillah yaj'al marajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib iya itu Pak Guru tapi dena sini nata ya mana tungkat-tungkat mungkin pada lain ya sini nama saya jadi ya ko meloki matana-tana pinadita na mo marek pakije matana to pinadita na ya bijana susah pina dinge ko anu dene le dapi na melo luturi ya ko mimi yang pede na mereka gitu ya nomor 2 Habib Abu Bakar Alatas maka tungkat pura ko masam pajang tangga bening ya ko muda pimi baca ya Razzaq ya Ayyu ya Qayyum Allahumma arsna mahraja ke 10 sidi insyaallah mau nampi kulasa di tonaratu padimu insyaallah mau mapari atu tungalinomu dito tulimu alai maria betutu jadi masalah maka dita bali manita itu dalipat dinampilas ai agak sih Andre Gurutta kali sinindring aga napak garulatu ko diciliku agi melo mukidong ya bawan atu maripa bismillahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad meki salai bolata lokun nangi tabaca ni jolo bismillahirrahmanirrahim salli ala sayyidina ya to mopo ya angkat na wa mala kayang kage annan ni kabupati undri macan ne deje nang kadi tikat-tikat ngak ko polisi ke lengkap memang tu surat-surat lengkap memang tu deh dia bisa kira ko dia lengkap tapi ya lengkap memang tu ya dapi ni betul ya mungkin Imam Madaina tu ada das peringar maka pada upala tukang tanda purun apa barakai pong Allah Subhanahu Wa Taala gangkan insyaallah matanang atu tung linon tengah-tengah rangi cinampak manam itu cinampak manam
Ya, tasakai makara. Ina na tingara hir makara tuliasa itu ale de baca mate. Jinampa mi, tapi aku makwani bate talalu gi decengi salah. Decengi itu matu dupaiki. Decengi dupaiki. Itu makokoi di mo palalu decengi itu. Tapi insyaallah ia tu pun Allah taala makpasiwala decengi itu matu sakpati atau decengi itu matu dupaiki. Mungkin tanda pura baraka pun Allah taala terakhir launi meni lau dengan selesai selatan kai tergabung dalam tim tasbih yang ke lisu na mangulur pang Allah taala ya kupule talang dua ni kapang lisu mangulur pamasin pang Allah taala yang hari itu Pak Barun si bahasa nuding di ya telu nih ya ilah dari Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam khususan ila arwahi jamaah tasbih lil muslimin wal muslimat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ghfir almarhum Bahrun, almarhum Sanudin, almarhumah Namri, warfa darajatahu wa lubu bi akibi bil gabirina wafsallahum fi kabrihi wa nawwir lahum fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.